Mbega ibyaha bya none aho bigejeje isi yacu, no kuri ahantu isi igeze hararindimuka. N'amahoro ari mu isi, urukundo rwarashize. Iyi si yabaye icumbi ry'ibibazo n'intambara. Twebwe twari tuzi ko ahazaza hazaba heza, ariko none uko tubibona ahashize niho hari heza. Uwazana umuntu wa kera akamushyira ku isi ya none, uwa kera yarihamya yuko kera aribwo isi yari nziza. Uwazana umuntu wa kera akamushyira ku isi ya none, uwa kera yarihamya yuko kera aribwo isi yari nziza. Iyo turebye mu byanditswe uburyo abantu ba kera bagiye bakora ibyaha bikomeye bishishana, maze byagera ku Mana bikayitera uburakari, igafata umwanzuro wo kurimbura iyo si. Mwibuke abo kwa Nowa uburyo byagenze i Sodoma ndetse na Gomora, byaramarira gusa. Uwazana umuntu wa kera akamushyira ku isi ya none, uwa kera yarihamya yuko kera aribwo isi yari nziza. Uwazana umuntu wa kera akamushyira ku isi ya none, uwa kera yarihamya yuko kera aribwo isi yari nziza. Ntabwo rero iyi si ariyo nziza cyane kurenza iza kera zarimbuwe kubera ibyaha. Abantu nimwihane mwiboneze